Aguka Youth Fund ni ikigega tuzatangiza mu cyumweru gitaha. Nibura umujene ushangiye ufite business ntoye akifuza miliyoni 1, akifuza miliyoni 5, akifuza miliyoni 10, ajya kuri banke ya Sako no kuzindi banke bamuha amafaranga, leta imwishingire 90%, we yerekane ko yabona 10% ku nyungu y'amafaranga 9%. Ibyo twarabitangije, twasinye amasezerano na BRD, turabitangira icyumweru gitaha. No kugira ngo dukomeze dushakisha uburyo umujene w'umunyarwanda abasha gutangira yikorera, akanda yashaka amafaranga akayabona kandi akunguka nawe agatanga akazi. Nyuma yuko urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje kugaragaza ikibazo cy'ubushomeri, leta y'u Rwanda yabashiriyeho ikiga cyo kubafasha. Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi ikomeje gushyiraho uburyo bwose bushoboka bwo gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kugera ku nzozi zabo. Ubu ngubu rero hari ikigega cyagenewe urubyiruko. Icyo kigega nta kindi cyitwa Muka Finance. Iki ni ikigega cya leta kiri gufasha urubyiruko n'abahanzi kugera ku nzozi zabo, arimo uburyo bwo kuba bafata inguzanyo muri iki kigega, hanyuma leta ikakwishingira 10%. Bivuze yuko kujya muri iki kigega bidasaba ingwate, ariko wewe ushikira amafaranga leta ikakwishingira 90%, hanyuma ugasigarana 10%. Ese iyi nguzanyo ishobora kuba yafasha iki urubyiruko rw'u Rwanda mu rwego kwiteza imbere? Nta mafaranga ushobora kuba wafata ukiteza imbere ukora business zigiye zitandukanye, hanyuma aya mafaranga ukaziyishura mu byiciro bigiye bitandukanye, harimo ngaho koma kuba wakishura umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 hagati ndetse n'5, hanyuma ugakora business yawe ubundi ugakomeza ugatera imbere. Tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora kuba wafata inguzanyo, hamara uburyo washobora kuba wafata inguzanyo, step zisabwa kugira ngo usabe inguzanyo. By'umwihariko turabikora ku buryo bwa online, cyane yuko inguzanyo ifite uburyo bwiza cyane bwo kuba wasaba inguzanyo biciye mu buryo bwa online. Tugiye kuba twarebera hamwe uburyo inguzanyo wayifata, hanyuma ugatangira gukora business yawe ndetse no kwiteza imbere, ndakongera kuba wavuga ngo wabuze ikibazo cy'igishoro, ahubwo igishoro ugiye ukibona. Tugiye kuba twarebera hamwe step zigeze ku 10 zose, tugiye kuba twarebera hamwe kugira ngo inguzanyo ikugereho iwawe witurije, cyangwa ukagera kuri account yawe ya banki ukoresha ariyo yose, hanyuma amafaranga akakugeraho. Niba ari ubwa mbere wisanze muri uyu muyoboro mugari wa MG Tech Rwanda, ukore subscribe. Ibiganiro by'ubwenge ndahandi ubisanga, amafaranga agiye kuza. Nguhaye ikaze.